Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re tlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona re tla lekola tse itlhommeng pele. When these remains were taken away, they were not just being taken away, they were being stolen. Masapo a makhoi le masene a ileng a nkuwa ka bolotsana dilemong tse fetang tse 100 tse fetileng a bolokilwe botjha Northern Cape kajeno. It is now the right time for the investigation to start, which will be led by the Chief Inspector of Mines, who is here next to me. Letona la diminerale le mehlodi ya mafura gore mantashe o re ho tlaetswa diphuputso ho fihlella sesosa sa ho ritsa ha seretse morafong wa Ekapa. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. Kaolele mo president wa America Donald Trump o re o tlalaela sesola sa hae hore se emise nakwana ka ditlhaselo ho diplante tsa motlakase tsa Iran. This is a very important camp. It's not a camp with two friendly games. It's more than that. It's two friendly games that is a preparation for our first opponent in the World Cup. Dipapading teng Hugo Bruce o re dipapadi tse pedi tse tlang ho ba kgahlano le Panama di bohlokwa haholo. Mohi re o dumedisa re re kamoelo e mofuthu o bona hle la ka lebitso ke Thatwa Hlanyane mme ka jeno ke tla o hasetsa tsona ka kopanelo le Mphotime. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re le ha mmuso o thabile ka ho kgutliswa masapo a bafu ba ka ba 63 ba makhoi le makhoisene Northern Cape. O re Scotland e tlameha ho etsa toka ka ho lokisa diphoso tsa nako e fetileng. Masapo ana a ile a nkuwa ntle le molao dilemong tse fetang tse 100 tse fetileng mme a bolokilwe botjha sebakeng sa Kenderlee se haufi le Steenkopf. Masapo a makhoi le masene a 63 a ile a nkuwa naheng ya bontata bona moholo Afrika ho ya etswa dipontsho di-museumong tsa dinaha tsa kantle empa jwale a kgutletse lapeng. This moment speaks to the very theme of commemoration. As the burial task team, we have carried this responsibility with humility. That audit revealed that their remains had been unethically removed and taken to the University of Cape Town in the 1920s by a medical student, reflecting a painful legacy of exploitation and disregard for indigenous communities. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmuso o na le ntlhakemo ya hore masapo a baholoholo ha ya tshwanela ho ya pepeswa di-museumong phatlalla le lefatshe. When these remains were taken away, they were not just being taken away, they were being stolen. So a theft was committed here. They were being taken away without the consent of the families of all these people. We also need redress, and I therefore call upon us and the Antarian Museum and the people of Scotland and the government of Scotland to start working with us on what we call redress and reparations. That is what we must do. Mopresidente o re dinaha le ditheo tse amehang di betse di molato ka hore ha di kope ditshwarelo ka tshotlo eo di yentseng nakong e fetileng. Letona lefapheng la diminerale le mehlodi ya mafura le ngone mantashe o re ho tlaetswa dipatlisiso tse tibileng ho fihlela motso wa ho ritsa ha seretsa morafong wa Ekapa mo basebetsi ba bahlano ba hlokaetseng. Mantashe o na etetse morafo ona Kimberley lekgetlo la boraro ka jeno. Setlhopha seo sentseng se batla ba dira moepong bao ba neng ba gaeletswe kwa tlase ga lefatshe se konoseditse tiro morago ga kgwedi. Tona ya diminerale Gwede Mantashe o na etetse moepo ono lo kgetlo la boraro ha e sale tiragalo eno. A re go tlhokafala ga ba dira moepong bano go tlhoka go batlisisiwa. Is now the right time for the investigation to start, which will be led by the Chief Inspector of Mines, who is here next to me.
And he must discover where does that water come from. dibeke morago ga tiragalo eno moepo o ne wa itsise gore o tlile go sa tlhola o dira o ka ile fa go sa tlhole go na le tlhokego e ntsi ya ditaemane seno se tlogetse ba dira moepong ba feta sekete ba sena ditiro yunone ya NUMSA ya re e tlile go leba kwa kgotlatshekelong go netefatsa fa badiri ba newa seo se ba tshwanetseng. It has always been the position of the trade union that there is no liquidation. It was just a situation of the CEO of this company being opportunistic. Gaufi le moepo lefapha la badiri le ne le thusa badira moepong ka go tlatsa ditokomane gore ba bone madi a UIF. Badiri ba re go tswalwa ga moepo ono go ba tlogetse mo pitlaganong. It's very difficult for me because why we have like in insurance, we have families out of all, and there is no income. Tona Mantashe o ikuetse go babeeletsi bao ba nang le matlole go reka moepo wa Ekapa gore ba tle ba thape baagi ba Kimberley. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Ho sa le jwalo ba malapa a basebeletsi ba bararo ba ileng ba tshwaseha mpeng ya lefatshe le mine dilemong tse 10 tse fetileng ba ntse ba lebelletse ditopo tsa beng ka bona. Yvonne Mnisi Pretty Nkambule hammoho le Solomon Nyirenda ba ne ba tshwasehe ka hare ho tshafo ya ba wela ka hare ho ledumela mme ba kwahelwa ke ditone tse 20 tsa malwanlwahla a morafo. Selemong sa 2023 lekgotla la magistrata la Nelspruit le ile la etsa phatlalatso ya hore boraro bona ke bafu ka ho bolela ha sesosa sa ho hlokahala ha bona e le tshafo e ileng yawa. Beng ka bafu ba re ba tla tswela pele ho dula ka ntle ho morafo ho fihlela ho fumanwa masapo a bana ba bona. Mina ngikhumbula kahle ukuthi government intelo yabo badli udlile lapha. O re mmuso wa naha ena o ne o hula lekgetho meputsong ya bana ba bona ho etsahetse eng ka ditjhelete tsa bona mme o ipiletsa ho mmuso ho thusa bonyane ke batsetedi ba fetang ba 16 ba seng ba etetse morafo ona empa ba hlolehile ho bula morafo. Le ha o le jwalo letona la diminerale Gwede Mantashe o re qetellong ditopo tseo tse tshwasehileng di tla tshwasollwa. My predecessor, I take full responsibility, committed one slight mistake, and that mistake is costly up to today. He allowed liquidation in the middle of a crisis. Here, as a minister currently, I insisted that you can talk liquidation is premature, get those bodies out. Re boetse ra omela mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Tlhaloso e tekilweng ke Sergeant Fanny Nkosi hore ke hobaneng ha na tshwere karete ya banka ya Vusmuzi Cat Matlala le hore ke hobaneng ha tjhelete e fetang tikete tse 385 wa diranta ile ya fumanwa ha hae letsholong la ho phenyekollwa e bonahala e belaetsa le hore Nkosi o leka ho fana ka tlhaloso e patang ho se nepahale ha bopaki ba nnete. Nkosi o phethetse bopaki ba hae ka jeno. Letsholo le nkileng nako e telele la ho phenyekolla le bileng ha Sergeant Nkosi ka kgwedi ya Mphalane selemong se fetileng le fumane karete ya banka ya Matlala le diranta tse fetang dikete tse 300. I can't say there was no sale of a truck, but it does seem to me that the documentation that was put together was documentation put together for the purpose of explaining this cash. The documents as opposed to the sale itself, because the documents have so many anomalies in them, inconsistencies in them. Ya eteletseng pele bopaki advocate Chaskalsen o boetse a etela ntlha ya hore Nkosi o lefile sebudi sa SABC e leng Natasha Phiri bakeng sa nomoro ya mohala ya Musekhaula. Now that you have seen it, do you accept that you paid Natasha 500 rands? No, I accept it. And do you accept that 500 was, in your words at the top of 1344, a token of appreciation for giving you Musa Kaula's number?
I think I was going to be in a better position to answer that if you gave me this before, but I will check it. Maybe we can pack it, then we'll check it, then I'll come back to it. Ho sa le jwalo SABC e re e hlokometse bopaki bo hlahisitsweng komisheneng ya matlanga mabapi le Natasha Phiri. SABC e re eng ka taba ena e le hlokolosi mme e beile Natasha Phiri matsatsing a phomolo ha taba ena e ntse e fuputswa. Kaoleleng motlatsi wa mopresidente Paul Mashatile o latotse ditlaleo tse entsweng komisheneng ya matlanga tsa hore o kopane kapa o ne a rerile o kopana le moebi Vusmuzi Cat Matlala. O re o ikemiseditse o sebedisana le komishene ka botlalo haeba e hloka tlhalosetso e batsi tabeng ena. Komishene e tswela pele ka mosebetsi wa yona. A re atela pele modulasetulo wa mokgatlo wa ditekesi wa kwa Maphumulo Elins Phamandla Mhlongo o hlaloseditse komishene ya Nkabinde hore mantswe a letona la mehleng la dipalangwang provinseng ya KwaZulu-Natal Bekicele a hore mapolesa a thunye mme a bolaye a kgotheleditse ditho tsa lekala la twantsho ya bosenyi la Kathomano ho hlasela ditho tsa mokgatlo wa hae. The police or the Kathomano unit was uncontrollable. No one who has went to Kathomano from Maphumulo who has come out alive. I'm the only. It's me. It's only myself and Gedwane who has come back alive. All the members of the Maphumulo who have been taken by Kathomano, they were all killed, and that is happening even currently, Chairperson. I wanted to state that as a fact. I'm living in fear at the moment because the police here in KZN, they are used by our competitors, which is what Dugoza. Letona la ditaba tsa lehae ngaka Leon Schreiber hore mmuso o hloka disebediswa tse ngata ho thibela ditlolo tsa molao madibohong le ho kengwa ha thepa ka kwano ka naheng ena ho tswa dinaheng tsa boahisane. Letona o ile sena nakong ya letsholo le neng le tshwaretswe le dibuong la Beitbridge Messina Limpopo pele ho mafelo a beke a Paseka. Le dibuho la Beitbridge ke le leng la madiboho a bang le mothamo o hodimo wa sephethephethe haholo nakong ya matsatsi a phomolo ha baeti ba tshelela dinaheng tsa bohaisane. Nakong ya matsatsi a phomolo a selemo se fetileng ditokomane tsa ho eta tse ka bang dikete tse 20 di ne di sebediswa letsatsi le letsatsi. Our big challenge, the big frustration that I'm feeling as I stand here is that so much is now in place. The progress we are making is very real. And especially when it comes to our surveillance capabilities, we just don't have enough resources to respond always to where we need to get and go and make the arrest. The Border Management Authority are ready to make sure ya hore batho ba le go ba tsama go kena ka mona ine Africa Borwa e seng ka molao re ba image re tlo gona go ba tshwara and then re make sure ya hore ha ba kene ka mona gene ba sena ditokomane. Masiapato o re BMA e beile mehato ya ho nolofatsa maeto a baeti. Issue ya number ya batho ba bana ba zama go kena ka mona ine ba sena ditokomane ile go fatshe ka ngwaga wa 2024-2025, that is December to January, re ne re le around number ya go tshwana le 60,000. Baetapele ba re ba tlo tswela pele le ho sebetsa le lebotho la sesole le mafapha a mang a mmuso nakong ya matsatsi a Paseka. Arekena ditabeng tsa batjhaba mopresidente wa America Donald Trump o re o tlaela lesesole sa hae hore se emise nakwana ditlhaselo ho diplante tsa motlakase tsa Iran nako e tsekaetsang matsatsi a 5. Sena se tla ka morao hore Iran e tshosetse ka ho hlasela diplante tsa motlakase tsa Israel. Trump o re ditherisano le Iran di tla tswela pele bekeng ena. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that
if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit, and I was surprised to see it, and so was everyone else. But we have, they're very much in mind in the discussions. Africa Borwa e malala-laotswe ho tshwara seboka sa botshelela sa Matsete Sandton Convention Centre mafelong a kgwedi ena. Letona la kgwebisano Pakster o boletse hore bonyane dinaha tse 31 di tla ba le kabelo sebokeng seo. I think all of us are appreciative of the reality of the impact that the war is likely to have on investment decisions going forward. Of some of the guests that we had invited from the region, we had not just anticipated to be present, but we had also anticipated to make certain announcements. So we're cognizant of that reality. That notwithstanding, we don't think that it detracts from the conference and what conference can achieve. Our role as a development finance institution, playing along the infrastructure value chain where we plan, we prepare, we fund, we build, and we maintain infrastructure, is to bridge the gap between state vision and execution by also creating enabling platforms for private sector participation. Jwale ha re bona hore mabaraka a sebeditse jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabolo tsona di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli ya tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka e theohile mme ne hweba ka $100 tse 100 barele. Mokotlisi wa Bafana Bafana Hugo Bruce o re o tla sebedisa papadi ya setswallo kgahlane le naha ya Panama e le ho itukisetsa naha ya Mexico tournamenteng ya mohope wa lefatshe. Phatlaladitse sehlopha sa gagwe mo bekeng ya go feta gomme o dirile diphetogo tše mmalwa mo sehlopheng seo se ralokilego tournamenteng ya Africa Cup of Nations ka Morocco. Mohlahli wa Bafana Bafana o be a sa khotsofala ka mokgwa wo sehlopha sa gagwe se šomilego ka gona ka Morocco. This is a very important camp. It's not a camp with 2 friendly games. It's more than that. It's 2 friendly games that is a preparation for our first opponent in the World Cup. It's also important for the players. They don't think, or they don't have to think that they will come here and have a nice camp and a few games and then they go back to the club. Bruce o re o tlo fa baraloki ka moka sebaka sa go raloka mo dipapading tše pedi tšeo di tlago. We'll try to give everybody a certain minutes of playing time. There should be, or there will be players who will be playing 2 times 90 minutes. There will be players who maybe play 2 times 20 minutes. I don't know for the moment. That is something I have still to discuss and to plan with Elman. Moradoka morago yo a ralokago ka Germany Ime Ocon le moswaradino wa Sekhukhune United Ronaldo Lina ba ikemišeditše go ka itšhupa. I'm very excited to be here, be amongst the guys. Yeah, I had some problems before, so tell me back, but now I'm just happy to be here and looking forward to the training sessions and the next few games. For me, I think this is my second time being called up. I was grateful for coming here because I've been working for this and it's always been my goal to play for the national team. So I was very grateful to get the call up and get the recognition. Ga se baraloki ka moka bao ba kgonnego go ba gona ka letšatši la pele. Baraloki ka moka ba Mamelodi Sundowns ba be ba le ka Mali papading ya Champions League le baraloki ba bane ba go tšwa mošo wa mawatle ba tla kgona go ba gona go tloga ka la bobedi. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC.
mo he hopola e kopanya le rona ho social media ka re a fumaneha ho Facebook ka Ditaba _, X ke @Ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka ho romela video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC Ditaba_dikgang. Moifo o ne o hlophiseditse tsona hakalo ka jeno moifo wa Setswana o tla ba le wena o sane o hasetsa tsona ka kotlelo kwano ho SABC 2 le SABC le hae le fumtaung ke ena wa latela ka ditaba tsa boemo ba lehodimo salang hantle. Kajadi ka leboa ba boima dingwe tsa bolepi sempa ka jeno a tse dipula ke tlakana le ra shebile hona ka leboa le holo tla jalo hona ka haro ka papshabela le kapa leboa a tse shebile hona bo ba fresh start o tla fitla hona ka haro mafikeng tse ka ka haro gauta o tla fitla hona ka haro leboa ho KwaZulu-Natal ka thoko ho kapa boshabela hona ka haro ka bega e tla be le fela pula tse hlakileng pa dipula di tjale ho fitla ka hona ka haro pitoni sentse di akaretsa hona ka haro mafikeng ho fitla fana ka Pretoria Mamlodi empa di hanele hona ka leboa ho theko empa di theosa o tla fitla hona ka haro kapa boprima a re shebile hona ka haro kapa boshabela o hlokomela fela tle be pula tse saenka ba bura bolipe ba tse hlokomela sa re bo sebe ka jeno pula e tla be tsena tse haisale tse a ga mahadi ma kotse ka hare bo ba fresh start ba fikeng ho tla jela ka Pretoria Mamlodi di theosa o tla fitla hona ka hare ho kapa boshabela le hona ka hare kapa leboa di hanele hona ka hare fresh start pula tsa mahadi ma kotse o tla jela ka mafikeng ho Pretoria Mamlodi ka toko maboko ho tla jela hore ka ba tla fitla ka hore thekong e tla hlebe moya ena e matla di kratente mahloki di ala ha tshamoto o le ba gauteng o hlokomela fela ka mafatsana a itjadileng o hlokomela re tla ho ipholle fela ho sanka fa ena geng le Pretoria Mamlodi di rati tla fitla fela ho mashome a mabedi a metso e mene kaofela re balakata ka re lompopo a tse shebile hona ka Polokwane o tla jela hona ka re mokopane le teng o tla tlo tshetse e tikanetseng empa re setse shebile hona ka ro Mesina o tla tlo tshetse hona ho ntsang kona bidibeng khrati di fitla ho mashome a mararo a metso e meraro kaofela mbombela tse ke se sebla ka skukuza o tla komela teng o tla tlo tshetse fela ho tikanetseng a re shebile ka standard tone le hona ka ro sekunda le teng o tla tlo tshetse e tikanetseng khrati di fitla ho mashome a mabedi a metso e mehlana kaofela Peter Marisbeck o lundi o tla tlo poli khrati di fitla fela ho mashome a mabedi a metso e medi kaofela ha le kokstati teng ka le fela ho le shome metso meno fitla ho mashome a mabedi a motso o mong kaofela komane tse ke sabela hona ka maletswa le teng o tla tlo ho itse fela ho itikanatseng ka mafatsane fela a sa enka ka no jole ho tshetse no ha isale re khrati di fitla fela ho mashome a mararo a motso o mong kaofela re shebile hona Linksback le hona Pushos Fuete hona ka karole e ka pa boprima ka kakaretse o tla tlo tshetse hona ha isa ra shebela ka Cleveland hona ho tlomela le teng ho tla tlo tshetse hona re kgati di fitla fela ho mashome a mana kaofela shebela up in tone le teng o tla tlo tshetse Calvenia le hona re ka sa talente di re di Timorao di khrati di fitla fela ho mashome a mararo kaofela a re shebile bolo ba fresh starter se file ka Bloemfontein a sentse shebile hona ka Welkom o tla tlo tshetse fela ho itekanetseng ka mafatsane mona le mane le tamon la kharipi le teng o tla tlo tshetse a sentse shebile ka Bothaville re gati tla ka le fela ho le shome ene mtsetseletseng ho fitla ho mashome a mabedi a metso e mehlana kaofela sentse shebile ka mafikeng o tla jela hona ka Sasraneke le teng o hlokomela tla tlo tshetse ho itekanetseng Tosca o tla jela hona ka Vryburg sentse ke swala hona ka Taul teng o tla tlo tshetse fela ho itekanetseng ba buitsa pele pele kalo ai be etso khotsa